Indvuna yelitiko tempilo ke imukela wona ke lomjovo okugomela ke umkhuhlane we-COVID-19 we-Pfizer ithi bona ke bahulumende welive laseSwatini bayabonga kakhulu kuye uhulumende welive laseMelika ikakhulu ngoba lo mjovo lona uyavuma ukuthi bantwana labaneminyaka ke leli-12 sebangajova ngalomjovo kulandlela ukuthi ilive laseSwatini beliseloke linemjovo levumela ukuthi kujove ke umuntu loneminyaka leli-18 ngako ke nasi lapha sikhona khona sibuke ukuthi ke manje sesitawukhona ukuthi sigome njengoba besigoma kusukela eminyakeni leng-18 kuya etulu nyalo sesitawukhona ukuthi sigome bantwana labangaphasi kwale minyaka leng-18 size sifike eminyakeni leng-12 kubalekile ke lokho ngoba kuleli gciwane lelikhona lisenalishintsha nalifika la ku-Delta laselicala ligulisa abantwana kakhulu kunaleti khasta ngembili lapha besibheke khona. Losiba likhulu welive leMelika lapha ke event laseSwatini Jean Meloni uthi bayajabula kakhulu balive leMelika ukuthi kube khona ke labakwentaka ukubambisa lona ke live lakangwane kusaliwa nalomkhuhlane we-COVID-19. The Pfizer vaccine is approved for those aged 12 and above, which increases the eligible population for vaccine by 14% in Eswatini. This vaccine is the product of rigorous testing and has been used under the most intensive safety monitoring in U.S. history, which includes studies in adolescents. I am especially happy that this donation opens vaccine delivery to younger people, which is a game changer. Indvuna ke iphethe ngako ukuthi icele bona ke batali bebantwana ukuthi bavumele bantwana bajove kuthi batagomela wona ke lomkhuhlane we-COVID-19 ingcije nasebafikile eminyakeni lishumi ke nakubili 12 etindzabeni temsakato iMaswati channel ngingeri Carlos ngumathapha.